هەڵمەت هاتە ڕاگەهاندن و دەستپێکردن کو ئەڤروکێژی تایبەتیژی ئامادەبوونە ئالیین پەیوەندیدار لانێ حکوومەت هەرێما کوردستانێڤە ئەبچڕی پیری بەحسا مەترسین مادەین هوژبەر هوشیارکردنا کۆمەڵگەیەوەتەکردن لە ئەف هەڵمەتە تایبەتیژی چ پلانێکی خودگرە و بۆچی دەستگای خێرخوازیە بارزانانی پێنگاوەکە هەوسا هەوێتە کو هەڵمەتەکە هەوسا دەست پێ بکرد تایبەتیژی سەر ڕاستپاردەوە سەرۆک وەزیران نەسرۆر بارزانانی بەڕێز موسا ئەحمەد سەرۆکی دەستگای خێرخوازیە بارزانانی گەلمەدان وێ مژۆرە زیاتر گەل بەحەز بکەین بەڕێز موسا تو گەلە خێراتی وەختیان بەحسە دەستگای خێرخوازیە بارزانانی کین وسا خەڵک دێت تنێ ئاواکردنا خانیەکی پێشکەشکردنا ئالیکاریەکە مادیە پاناچوونیانژی هەواراچوونە خەلکی ئەلدەمێ بۆ مەلەرزا چزانم ئافرابینێ لێ جارێ هینیە هەوارە کۆمەڵگەهێ نەبتنێل کوردستانە بەڵکو هەموو ئەم بژیم جیهانێ و چون ji بووی مەترسیên madên hûjber zêdetir bêne niyasîn بۆچی we pêngaveka hûsa havêt pisyareke geleke cihê xwe daye spas bo vê pisyarê çû bi rastî niyeta dezgehê xêrxwaziyê barzanî çêkirina vî dezgehê niyeteke geleke berfirawan e yanî me pê xweş e ku ew bernamê mebin ku li ser babetên pêtiviyên komelgehê me em ser wan bixebitîn lê hindek cara meselen hindek arîşê insanî çêdibin mewzuê awaraye yê penaberaye û bi taybetî karesatê süruştiye welme kiriye ku taybetî jî hejmara zora awara heya mêborî da zextek li ser me çêkiriye ku em wekû pêtivî neşîn mecalê diyê de ew fikrêt me heye wekû dezgehê xêrxwaziyê barzanî yani ew niyeta ku dezgehê xêrxwaziyê barzanî bu hatiye damezrandin em neşên hemî kara pêk ve bikin ez bêjim ev ro ev helmetel hemî tiştekî pêtivîtir e em bînîn meselen çend dîdarên fermî da Cenabê Serok Barzanî gelek giringî ve ser vê yekî rawestiya behsa wê yekî kir ka çawa pêwîst e astekê hemilayene da helmeteka berfireh da hemî komelga pêk ve hemî çîn û tax pêk ve em bişên helmetekî ravgehîn rûpûyî vê diyarê de bibîn û dîsan Cenabê Serokê hikûmetê jî بلی دیدارت رسمی داد دیدارت تایبەت جی داد گەلمە و گەلئانی ئالین پەیوەندداری جی داد گەلێک سەرێ ئێکە ڕاوەستایە پڵاستی کا ئەم چ بکەین چاوە دەست پێ بکەین و ئەز وەیەکێژی بێژم و لایەنن پەیوەنددار ئیرۆژی بەحساوەیەکی کرد چونکو هەمی ئەو لایەنێن و قسەکردن لایەنن پەیوەنددار بوون دەبێ دیبیتێدا ku behsaweyekî kir ku ev carayekê niye hewldanên zêde hatî nekirinê lijnên taybet hatî nekirinê madên taybet dîsan bi awayekî yasayî hatî nepijirandin kar li ser hatiye kirinê lê dîsa bi baweriya me pêtivî bi helmeteka vî awayî hebû ku em bi vî awayî û berfirewan dest pê bikin ya evê helmetê cida û baştir jî dikeş helmetê berî xwe çi tiştek me mesta min jî ew e آیا پلان آوه چه بچ بوی فی حلمته دی کل خوب بگیرد و دی چه وقت تایبتی جی کمالگه به تهشیار کردن و دی چه وقت حتی هری کاری آوان کسا جیب کرد اوین توشی ماده این هوش بردی من آخفنی خدا آماجه پیدا و برایت مجی دمی پیشکش کردن پروژه مدا اولاین همی دیاری کردن اولاین کو ام کاریل سرد کن طبیعی پروژه کی گلکی گشتگیره ما هي مثاله کی بودانا ل دویرجی دا داخوازی او بون کو اف پروژه نه تراوستان یه بردوام بید و ام جیت حاضرین تاکید یعنی هر پنگاوه کام بو هندی کو ام خدمت خلق خوب کین یعنی مزنترین دسکف بو ما اون کو خلق ما مرتاح بلوان خدمت اون کو ام پیشکش کین وقتی وی کی بینین کو پتویت وی مجالی دا ام پیک و خدمت آوانا بکن تأکید ام ده بردوام بینو و ام ده محاوله کن ابتایبتی جی همی دزگهین لویری و ام رای جناب سروکی حکومت جی زانین که چند منصر السروی هنده کو گرینگی که گلک یعنی بگرینگی و بایخ که گلک ول سروی بابتی ام همی پیک و حول بدین وکو من ایماجه پیدا یعنی ده برنامه مداد وی برنامه که هاتی دانان طبيعي همي بوارن بس او پیشکش کرنا برو شرا یا پوستراتا و دیسان کرتا فیلما اعلام بابتکی گلکی گرینگا براستي ميديا يعني بشويه كي گشتي دبيت گلک هاري کار بيت بوما ام سپاسيا همي دزگهن راگيان دنيت كن راستا جوازي هبوا هندکا زيده تر تايبت گرینگی پیدایه به وان چالاکیت کو ام انجام دادن کو همین بو خدمت خلق کردستان از بحث کردستان بسیار خدمت مروت ارکی خوزانین هیچ رول آمد بله تأکید یعنی ارکی که گراند کویت سر ملی و دا و ام باورین یعنی
اونگو جمارکا گلکا زیده کنالین میدیای جی هنه دیت هاری کار بند دیت پشتیوان بند بوی بابتش کو یک جا ریکن سرکفتنه او براستی همه هنگیا مو دزگهت اعلامیه حتی مو تورن کمالاتیه مو رخراوین NGO رخراوین سبیل بلی دزگه حکومت حمیه آماده خود در بریه و ما فوکال پوینت شکرنت نافبرا موت نافبرا واندا یا این وزارت پیوندار و دیسان سازین دی هنه این پیوندار ما فوکال پوینت شکرینه گروپت تایبت ما شکرینه راهنان بوا گروپا ده تکرنه و هاتیه کرنه و ده بردوام تکرنه و دیسان ما عقد کریه کو اوجی پراستی پشکا زیده خو بخشیه دیگل وان سازیا او ان کو کرت فیلما چید کن فیلمان چید کن چاوا ام برگا فیلمان جی اوی پیامه بگهینین و براستی برنامه ما او کو حتی ساله کدی چن ناوندکا خوندنی چن ناوندکا آینی چن مزگفتک و حتی چن مالک نمینید کو ام با آوه کی زانستی اوی بابتی بشرو بنکن و با آلیه که او خلق پیوندار کو رأی هیا پسپوری هیت بی مجالی دا هم دیال مدا کارت کنو و هم آماده خود در برای کاری سر آستا نافخو لپاستیجی حلمتا که هوسا پیتوی حتی آلیه نف دولتی جهه چی که وقتا بحثا مادین هوش بردکین مطرسیار سرتوا جهانه آلیه در و حتی چرا دا آلی کارت گل و دا بطایبتی جوی پروژه و پلان و حلمتا که هوسا و او ده چه پیشکشی هری ما کردستان بکن فی بواری دا هنگ آگادارم سپاسی و کو 26 هیوا 11 یا 2024 جناب سروکی حکومت هرما کردستان برد بناغه سنترکا شیاندنوی دانا کو او سنتر الهمی عراقی نمونه توینینه والدورو برجي براستي اتكيمن اوا بناغه كي جلكي بيزا كو ام شيان النف دولتي تك هلي شيان الناف خوي بكين كو LDS مؤسسه كا امريكيه وجلك بشتيفانج بوي بروجين ما افسان ترب علي كاريا ويتي تشكرني وديسان جلك سازين دي ين نف دولتي اماده ياخذ دبرياج بوي تجهيز كردنا ويجبوي راهنانك وهاريكارو بشتيفان بن بوما او هولدانت ماجي او هالنوكفا ادگل سرمایدار کردستان کو پراستی گلک پشتیوان و هاریکار بونه بود دزگه خیرخوازی بارزانی مهرگاف او یک دوپات کریه کو کوچیا کی پشت ما راوستیانه کو ام بشین نمونه و سنتر الباجر اندین کردستان جی چبکین چکو بتاكيد بو موضوع شیاندنوی کو بابت کی گلکی گرینگه چاو ام دیولی کین کو کس کی توجبو جاره کدی بسقلمی بزفریت اوت ناف جواکیتا اوا دی شول سر هیتا کردنه و نوكل هفلير شولاطي داتي تكرني و ام هيفي دارين كو پشتیوانیان ما بكن خلق که ما تایبتیجی سرمایه دارین ما و منظمات نف دولتیجی کو ام بشین لباجرین دین کردستانی جی مینا و سنتری چه او سنتر انو که پروژه چه قوناغه که دایه قوناغه سرطای دایه چونکو من نمونه توی نبون لعراقي وقت تنمونه نبید بچکی بزحمت حتی تو چید که تیمین ما يعني متابعه كازور كريا بس او جرينك او كو وفد هاوباشيه مويه LDS جلك رازينا بتايبتيجي LDS الوين نخشه سازيه كو بهاتيه كرني كو براستي بشويه كي بروفيشنال هاتيه كرني از باورت كم بهاي 4 مليون دولار بناي و سنتر ديت ابكر از بابتك بزحمت نظام که حتی چرا ده هندی کار سروی بابتی بکن خلق هنده هشیار بد اگر خودینه که کسک توشی یانجی آلوده مادین هوش بر بد او خوب بید دخوازه هاری کاری بکد هین وکه اف حلمتک و دست بکری و حتی اگر خود حس کد او سنتر جی تمام بی او بابت حتی چرا ده هاتی دیراسه کرن و الدفوه کسی آلوده بو مادین هوش بر چه پیناسایی هست؟ راستی یعنی قربانیه که جناب سروکی گلک واضحی ایماجه پیدات آخفنت خودال و کنگراک و یا یک گرتنایی که یا قطابیانو یکت یا لاوین دموکراتا کردستان بو و چاواجی ایماجه بو یکی داکو یک جدوری گرینگی و مؤسسات بیت او بیت و منظمات بیت او بیت سر گنجا خباته بکه کو اوه قربانی نبراستی تبی ام همی آری کار بین بوی ایکی و ما پلان تایبت هنه ما برنامه تایبت هنه و کو دزگه خیرخوازی بارزانی ادوی حلمتجی داهات نراگه هاندن که چاوا تعامله و سرداری گلوی گنجی کنیان گلوی تاکی کن او بیتا قربانی براستی او سنترین شیاندنوی او ان بوهندینا کو کارل سروی بابتی به تکرنه مخابن میت هی یعنی ما ببیجین منینه میت هی بس چاوا ام دشین کو جواگ بشه وی کی گشتی شرمل وی کی نکت وقت حالتا کی هو ثابت وشیرید
هەوڵ بدات بۆ چارەسەریە و بتایبەتیژی پڕێکێت زانستی و ئەو جەهژی هەیە وەکومە ئێماژە پێدا و هەمیهیویت کەین و دیسان جهێن بەرفرەتر هەبن ji بۆی شیاندنەوەی خەلکە لە مەوش گەلە جۆرات نۆڤە کۆمەڵگەیەدا خەڵک ڕەنگە شلانێ زانستیژی ڤەجێ خو گەلێک بەرفرە هەبەربگرێت بژێت تێکش چافکانین و گەنج تووشی مادەن هۆشبەر و بکارانین حتا بازرگانیکردنەوە مادەن هۆشبەر بێت بێکاریە بێشولیە نەبینۆ دەلیڤێت کاریە ئەهەڵ سەروی بابەتی چونکی سێ چوار لقژێت چن هین وەکە دەستگە گەل حکوومەتێت گەل ئالیێن پەیوەندیدارین کارتێت تایبەت چاوا کارتکەن گرنگیە پوان لانا بدن ئەڤێن گەنج زێدە حەژێت کرد ئێدی بەرێوی تشتێ خراپ بێتە پاش ئێخستن بێت دەلیڤەکە کاری هەبێت یاوی پێتوی پێ هەیتنەوە کۆمەڵگە هێدا هەبێت چش لایەنێ تەرفیهی چش لایەنێ زانستی وەبێت شیناکو ئەم پارەکە زێدە خەرجکین ji bo ڕۆپۆبوونی ئەم پارەیە زێدە خەرجکین هەما شخۆ پاراستنێ تأكيد يعني بابتي هر گرنگ توی موضوعی داد و هلمتی دا خوب پاراستنه چوا ده خوب پارێزین و ڕێکت خوب پاراستنه چنه و وەکو من ئێماژە پێدا ئەو کەسێن کولوێ درێ بوون يعني هەر یەکی نەوعەکی و پەیوەنددار بوو بی موضوعی و ڕاستی و یا گرنگ ئەوە کاری مؤسسەیەکی بتنێنیە کاری دەستگەهێکی بتنێنیە و کاری حکوومەتێکی بتنێنیە ڕاستی کاری هەر تاکێکیە جیواکێدا كتفي بروسيدا بجدار و هاريكار بيتن ونيتا ماجي أوا يعني حتى أم الفيريل في شاشة بيروز دبيجين جبوي ما نافو لوجو جرينيا براستي يا ما بس ما أواكو خلقي ما بهمي لاين سياسي لاين ديني لاين جواكي تركيز السرفي بابتي كان تأكيد السرفي بابتي كان جرينجي بيبدن روشن بيريا خلقي بوشيار كردنا خلقي هيج بيتوينيك وأفا إلا لوجو ناوي دزجه خير خوازي بارزاني وبيتن وبراستي أم ويكي جيت كان حتى أو فيلم كتينا تشيكرنجي دزجه خير خوازي بارزاني تشيت كات يعني لان دين هاري كارل قال دزجه خير خوازي بارزاني كان قال لك طبيعية لوجو وان بيتا بلاف كرني جرين ترين شت أوا تشت أول جمع كو همي بيك وان دست كودو بجرين خدمة في خلقي بكنش كو أمزانين أف قناغا كجلك جرينجا قناغا هشيارية شكو دي زرارة ما جلك يم تركتها وبتأكيد هندي أم بيك وبين أم دشين خدمتين زيادة يلا جربوا بابات توصل جورة عملياتا هيلت گرم تينا دان داكو خلق كمال جاب خوشي بجدار بد بولو مونا از اكي بنياسم آلو دبوه يانجي من زانیاری هبن کسک بازرگانی مادن هوشبر کرد چوا پیوندی پا بیتا کرن چوا زانیاریش آلیه خلکی کمالگه پا بین دارن افهمی ده نراجع هندني طبيعي حكومة جهين خوهنا يعني حكومة او نبيد كو اذا كارك بيت يكم جاره به ذكرني من ايماجه بيدا دسبك اخفنت خوشي دا لجنه قبل انتهات تشكرني بسرپرشتيا وزير تندرستي اتوي لجنه دا همي وزارة پیوندار نوینرید خواهنا دزگاین امنی تایبتیجی دجا تیرور آسایش يعني خدمت گلک مزن کرنه گلک پیگیری بوی بابتی کن و اهتمام بوی بابتی دن و کار لسرهات کرنه وزارت ناف خو دیسان تأخفنت خوشی دا مصطفى لبشیر گلک گرینگی و بحث کرد چوات دکتارا عینی دا کو بابتک گلکی گرینگر دیسان دکتر آلانی بحثاوی کی کرد چاوا اف بابت بوی اگج بابت گرینگ دناف پروسا پرورده دا دناف کتابن خوندوانا داین خطابیان دا بشیوی کی گشتی من ایماجا پیدا کو اوه همی پتوی پاریکاریه کا گلکا برفره هیا لیم شانازید کن او کو دزگه خیرخوازی بارزانی کو بشین همی خلکی جاره کدی بوی بابتیل سر میزکه یا سر فکرکه یا سر برنامه کی کو او برنامه ناوی حلمتا اجتماعی کن بکن و پیک بخدمت خلق سر همی کومالگی ویا دی کومالگی همی جی پیک و طیبت جل برام بری و مدرسه پراستن برای موسی احمد سروک دزگه خیرخوازی بارزانی تو گل مدابوی گلک سپاس بود گلک خیر گلک